story ye de na motetie ye se yokwayi shatawale na ye yi no ane enyi no kwa kwa se esam no wo mo se na wotwe bia no wo mra mprensa fa no ho mekire nti wo mugusu ada na enra fans no so ko board on pempa shatawo fans o shut up na chita for no do for life edoso SM for life edoso nti omo nyina akọ but omo enra se utie yokufo statement a omo de baaye no a shatawale asenka o ya de ho aye stubborn kakra yes kakra because kwode wuwe oton ade na mbeto ade wo ho a minim se wo na meto ade no wo chebetim so abase no onim se ne online shopping ahodo yi ono ne se WhatsApp nipa ne chat contact no WhatsApp number no wo ya wo so won save number no ebetimi abase bia ne phone no wasesa no se ne omu gita phone ba o ye betimi de no so ahwe no de se ye hwe ni mienu Akosua enne Google account no sa phone krampo yira enu nti na ya na phone yira wo se nya o contact back no na wan save nso o say wan save number no abi et so mbu say pa wo say wakoto say me koto enku efri ene niema anasa me kodwa man so am koto niema na ni nyina 300 cedis 50 cedis kura me meje invoice anasa omoma so unti me kasa wo koto shen o my god na ma say no mo kura say ma koto shen na me ni akade bia e trese ni pass me say na koto shen no ho and mind you Akosua se obi a okoton ade ekro no de ma wo no ene wo a okoto ye no mu nyina na bra ne timu enti se wakọ akoto ade na ekro no de nko ade a wo a wakoto no nso no wonso wo ho asem e wo ho nti no yen share no so nti e wo se ye tu so to free street do that was street man shut up le ho shut up there in the bio oh yen share no pay so bi dem wo America memo reason and some no to free ye the number nso a aye no so mo kwa hwe mo nso so a omo nim edin na obo ye no nso so ye ni papa no so a woda mo ka say ya no kone ye ndwendwene ho na ye ntufo and enu ma bi ko so minim se mo de mo ni ahwa a sa shopping ahodo no ebetumi aba de shata eken okay ono no ne side of the story e bia ono no kwan obefa so obekire mu ma Ghana fo bi no ate ase ba ye obi mu nso ho no mu a wono mo to nioma che bia onim ade na wato no wonim se ye koro no de ba che bia na ye koro no de wo betumi de bibi bre ona no bibi ana mehwe wo se no ototo phones ani ade free nkrofo no na kwa akoton se nkrofo lu ko wia ejo so party for dey one more watch to say hwi was na so kwa ma ne koda prison kra yes no onim say eye kro no de as to say onim anase no onim de ono anase mo a enti no okokoto no fofofo no ono so de akwa kogu ni shop na watwi aka na wase we na eda de ma ya che no kra ede ne kotu mu no was wo mo de car ne bae ene wo mo frɛ no say wo mra meyi nuoma no enkoye phones no na sada no wo ma amantem na boba awia ni ho no mobile be 11:30 to 12 mo da yo mo ba ahomache yes ba redo mo ba awia ni mo e no mo frɛ no se wo mra meje no mra meje no ye kokwasa asa na enuoma bi bo ni delay e no na satan so na the wife aba ne change no wo hu se wo kɔ enti wo se ade sign be 10 mu ho ene wo ye se wo kwa akwaje o mu ye se o mu di hia no wo ne fie no mu ho no mo an wo ye se wo kɔ no akwaje ene no wife so wo ma ne nkoje wo se sa da no kra no ne wife na atade nse no wo de ne ho adagya di na chi ene ni pia abonten ezo be ma na so wai wo sisi na so afira na ne be ye wo ene odi e che se wo member e mansem adi da bia meto eji na wode ade na ba no wo so wo kra wode aduru ye fie abobo anu ade na me nkoje se na ye be che no woduru wa wo che na aka ni mu na wono wo mu di ama na hu se torch bi ato ya nkofo na si adwane ne ka wo no ene driver ni nu a wo mu de ode ni ma ne bae se driver ndo ma han no mo de na ba ene wo mu simu no se krachi enuoma no wegu ka na chono me yenhwe ene wo se na enuoma no kwa fe na me be yi no se ayenhwe ene wo mu koyi ya phones no why na de ba ya wo se nkrofo no kwa woni mu na de bia wo to neoma efuru mu no se basia ne ko ne ko kirekire mu na ko ne ko kirekire mu no a wo fra nkrofo no nkrofo so mu nim ne ba bia omayini ba kwa ma no asem no de police station akonia ba ne be ko wie chene se ekro no de no wato wo ko dem 15 years wow
eno twa baaye ena no de ye futuo nti kwane saa koro no de ebetimi aba ebia na wonim ene kwa de se online shopping ahodo no so ba betom ye kan ya kan se Obaapa ye kan ye tututu ye ho fo se o to ade afi obi ho a no wa ye kefo no say o say ye story bi ye ko fon so de warning by say cars bi abepie mu oman mu no Honda CRV yes ena Range Rover na cars na ne bo no wo soro no yes obi se ne o betresi bi wo ho no mo aye kro no de enti me kan na ebia bakwa akoto sa aka no minim se ye kro no de ye se ye free Canada o say in Canada ena ede bakro yi mu no wakwa akoto de mpese me che ne se wo to ade afi obi wa ye hwehwemu ansa na wato ade no se ne ade ne tie bia wonnim se ye kro no ade anase enye kro no de but ye hwehwemu pe ehun kratasem na hwemu ansa because se wonnim na wokoto na se ye kofa chire ekohu sa ade na kro no dia wona woto ye no ye be chew because wokoto kro no de eba ne se na wokoto ye e wo se wo chechem ti se shata de ya asie e be ti ba so onim ho he but si ono na ne ho akwa chire no sika ye se ontua bele ye se 5 million Ghana cedis and e wo so wutua nkasa sika no obetimi da ye bibi sure ene no dan chen ya anope before say baba ene ne ye ka Oheneyere ka ne ye ka social media asem e ho nso sa de na ekoso fraud for no na social media no online shopping yes be ba so mo mia ma ye ni na ho payment before delivery e be da no 9 because ekoso online shopping mama we cry yes abrofu bi ya de be mama nka bia na ye de be di obi madam fu bi ne kan de wo social media e wo no abrofu bi de omo ye ne say on be contact you either Facebook or TikTok and answer social media platform we abrofu de omo ya yes but omo contact you ko de okay omo ni obey video calls am wo hu obeka cho say minim say omo de bi di obi de a obeka cho say ne yiri ewu no oba baako an obamu hu ne ba no a one ne wo ho no na mu ye video call broni no mu kasa kakra ko enimu a obeka cho so opese o send o niema no akwa shop no o ye nyina no obe video o ma hu no de ama enti o de ma o wa na number bi afra wo Ghana ye de o niema ba airport o beje e wo se utua sei wa ntua enti ye se de omo ye ne se wan hwe ya time wa woni broni no eye video call so obetimi uyo oba obetimi ama wa ro ho ama mo ye video call so ye broni da se wa obekwa abrochire yes obekwa abrochire obega da sa ekoso pa minim se bia ye de obi de ekoso pa uro ho na woni ne ye video calls na obe record wo time wo beka se ye de niam na bo record ye kwa je na o de be blackmail yes na want me anya scan kwaje no broni ni be send you naked videos and o pictures no serious say one first can ankwa me de naked eba bonten na fe wo na wo we madam fu bi na no ofre me e ka asase mo jam te o si sia onye ne den me patro we e koma ye ma e ma no titu e ma de say sebio ye ni bere ade ye hu broni a ye pese ye kwa brochire me patro mo miam ye ni na ho sa de aba no abrofo no e ye bibifo ne abrofo na aka bom and omo yesa nti obi so mo bi onye broni obi ko edwa ba broni no eh serious see fraud asem no omo upgrade omo de kom nimpa omo bo omo modern e kom onim nti me pa cho ye Ghana ni bia mo ani na ho e mo bi mfa 9 koda ne 6 mo ani na ho me tu I was an abana me ka jo me bi etwa mu sa online shopping ya o obi di si me se e ma na ade efe me si meto ade pa me mani fili gadochi me ko ade no no eni se e car na mefo se helicopter car na mefo akọ obo ase a obekọ mefo si wa na makọ honum a meni nie na mehu no mato ma ade so hu ade kro no yes ani eni mani ni misikani because omodi bi me be 2 years ni online shopping mu me enye careful ye ka we nyina akọ akosi se o to ade a ye careful ma wani na ho ebetimi abese ye kro ne de ye kwache se ye kro ne de nso de a ene ye obedem ida so obedem ananse ye do be fa mra kwan so period ye mfa Saturday emfanye efutuo ye fa Saturday enye efutuo se de Obaapa aka no Oheneyere
me na adwo adonko oti ase anka wonim online ye ken ubeka say na omo makọ school nko a start free dwom nkunumafo sa power for sure why na you ready no papa bi kra na ma mete say sa na why na ekro we borrow so mo pia makodi dwa me pe obi ama na soa e de akwakoja me kwan ho anasa akwaja me kemu sankofo na abehu se adwadifo na wonu betu niema kọ ebia echichire ebia wo free adoagiri na eba akra abefa niema esan de akwakoton wo ho okay na obefa nipa na ya na ebia osoaso ade niema ma no anase ebia wo soso ni mo no obehu madam wo hu se obefa nkunuma wo hu se ofa adwene kakra wo hu se ofa meko kakra anase niema atosode ne niema yetimi de siesie ya ho ni bibia yetimi die obeba na ya chichiri bi wo nkunuma e wo botom madam we dey yi maami bi na me fa ne niema no so obeto enso so okwa ekura ni nua na to bintimi ntoma no say ya wonim say nkuruma boto ye to ne be 6 million ana say 600 cedis no what you say we say there was say o pentem kura ana say asem bi kura po okọ ba bi nti no o dey gi be 200 cedis adifo de nti no ono so oto no o de akọ no ono so akọ akoton kane no esa chen ya edigu yekomu enso made watches ni ade obehu se boys no ene emetifo nya omo pai ema cars no hasen mo aga se poku ase amasama nsawam won ukokumase a ene na kumase kura funsi ya to mo ba bi tankers minina kwa do bi ho ena me de kura de mi de agina ho etu behu no na sensen yensa wo teke mu kura na yaba Adam jiwe se utimi so on to chains ade na wode ma wo no on to bi ba wo se phones mienu na kita no so onya phone dealer na wode mienu abra we se madam we se de fani say me phone yakoso ya meto no 3500 ne kita mi na wa basa wode sa phone we say ba be ma me say 200 cedi 300 na 500 na 1000 cedis a hu say e kro no de and on my Ghana mind you said them sikai no say obi a wo beto kro no de ama no wa wo to ye ni nyina no mu nyina no yes eti ye hwe onye say online to say the Obaapa na say nyina ye kan nko a eno ne wo ho eno de ekoso pa na we say no e sha ase nketenkete ye say charity begins at home e start free ye dwaman so e start free ye potamo wutimi kwa asori na nse me kwa asori bi na ye de eniema bi abadan a we say de mienu pro e na me de ba ye no we say nipa kro no ko wia na odwoma na odi aba obi timi ka say me sister na de bra me ye de bra me fo say na so ye de bra me bibia ye de bra me so say na kro no de e na ye no kra ba ne me na anye pe empaboa wo kodwom no akọwia obi mpaboa ba se ye de brem nso ne me na anye pe me koto nso ne me na anye pe no aton amaw e kaka kada se so amidwom akofia so amidwom ha ya na baba wa bi ode na sa wo makofo mo ba yira ba no so aba besesa yes me kai se sa story no kra ye no wa ha ye nfie ha ya na nsa ya nche besa na ibosomi na se bosomi enu atwam ni e na ye sa story no wa ha ya obi akofa ne ba yire ko ekwan so ko ne ya ene cha se enwura mu a obekọ ni atache wako wia diagu apampan tire so ton okofa ne pai mu no ono asesa akogu ne fie adwadifo na pono makata so no ono so wako wia na wa yi besa 15-20 no so diagu ade so ton na wakosesa na ode kwa ade achi a na ono so obetu ama mto ono so bekọ akoton na wo ton eti sane ma ne ya yenhwe ye onse ni pai ono kwa do beti by record beti agasa me koton ni odwom na mom ne ma bi wo ho a mo amudi dwane ne ya nso ye to no e ya ye hwe ye nyasa wan hwe ya obefa ho na obi kura bodua ku no do ma sa dase ese dufo denti ye se adefo se bie kum kwasea ma ye nye ye ho kwaseafo ye te won ya de enim kwan ye fa so aye didi enti e ma wo bi emfa na yi mesa oboga high life wa bere bi so wedi afu hidie afu papa wedi se wo pe bibi na adi enti ma ma kakra bi na wo kwa mia hodo a ye wo ho na ekoso nso wedi ne bo of ma menya ye fu papa pawo kane kura de ne de adane sam na ne de aye ebi won so online yi Obaapa obeto kura na de what I order and what I got de wo ba ya kura na wo ba order kura na wo order na wo ba ye enti ye very careful
sɛnea yɛ nua bɛrima di ayɛ so kɔto sɛ obi tu ne bafo a na de bia yɛ dɛn abɔ kotodwem na so de anante ɛna to da bia de ato obi pɛn no ne yɛsua mu nyansɛnte no me kora nansan ya mo mabu me 201 cedi online shopping and payment before delivery na ya ade ayi ni sɛ yi ubehu contact no mo de be hye ade na se no eno ano mo de be chatew but omo mo ye online no asenke ko bi mi nua bi me ka kire na no so di me mana mo na me kasa na chi no afa de why was say say wo kan yo Oheneyere ke ko twa bitia ne sa online shopping okofa ne ma na me se na nipa no unim wo mo sa to akire so wo do me ase no mo a wose bia me wotema ho ahwani no abo ba bia be say di traffic waga so ene second scam de be kode because so fa ne ma me send them out there fa no ma ne brem no ko ba korampo be say 200 nti wo send am no say delivery fee 35 cedis 40 cedis 50 cedis abeka say ne onye ne delivery no fa ma eti usika bum na yaje wie so a na wo ne ma ama usika so a ema eti number na ye omude sha ase no o de be chatew but wo be frɛ enko serious who send this kalama na on for that same number catch or be send o number say eye bia Airtel aba so send MTN number and the amount say for send the sense can go so no the dey beba e dey aka ho e din na beba na same name na e bia wo dey chatting no but number now they chatting in the a different number it two friends so enko but on the chat we beba it is a one nye eni da ho na so ko send this kana o sika akam enti enya careful na ne kakra na ewe ye ho no ma ye mfa nkoma ye se ayi amakwa mapotokura ne nsanka ne nanka no akogina kwantia na o se bode betem ade bete no no afa nwa ye owi abeka cha nsem amobra mo tenkra se mo tikuma se mo te hehefa mo te doma mo te takwa de mo te tachiman ene ayi e friends enkra na so mo mobra no on se ye de tu bata bank na ya bobra pacho eyenkofo buo mo ana obu mu no o sa de abe no o sa be di matemte no ye hwe ye wo sa de no Akosua medasi yenhwe ye wasade no ho abuso ye de tu ye ho fo na no pai ye hwe obi de so na ye de tu ye ho fo asamba na wa pekakra na wo de afrim Saturday na aba e bia wo kina na aba ye wo ne nyina no ye kan ye ntimi nkanse so dua se ne ka na wakoto no se ye kro no dia na se nye kro dia de ye posifo ene yokofo won mo ntam asem na mumu no ye de tu ye ho fo na de akyerekere ye ho se ye mbe ye ni na ho ene wuto ade amu ani na ho zanse nipa bonfo na do so asena papa fo no so mu nyina ate aso da mu edu kwati ada asafo ni nya bekwa asore edu memenda asafo ni nya bekwa asore edu fia da de atiko ana ye mama abekwa akobɔ fom na so ne ya na ebu ye ho fa so yi mom ye ni na wo ye papa na fe ye mpe asem no ne puma sibre ne mfiri won monko na ene no ye didi entwetwere yesen ye twetwere yesen wi a na ye didi ye nyanya futuo sa no de a ye hia Pepsodent ne de twetwere yesen Pepsodent yes cavity fighter toothpaste de ankora timi de twi omosi empanifo de twi omosi obia wunya kese no a 175 kg no 175 g big family eno family ne dia mbajo ebusia enchemfa jikfa ko sifie na woni ebusua no momfa ntwutwu musin kakra maka cho say was sachi nso ho saches wa no kitu ebi fashion bag na ukọ baabi a wo de akọ because unim de besi na wo de fashion bag misa ukọ fie kra menyi mani nshem o ze ukọ la isenya fa na akọ sere Pepsodent wan choose ya nda wutimi nya de wasa ye no de enso de ya tunya kuma bia na ya so Pepsodent for de aba abadonga na ya do Pepsodent aba se wi wani Pepsodent abadu mu se sha o ko no ko fa toothpaste bia fe na untimi nya de pa na ba won kro untimi ma sa Pepsodent we ma oseno ahoden ma na ahoden pa na fe white no on se obi wo wa ne se aye green any yellow bi unhu na de ba say ye white was because one for Pepsodent mfa ntwitwi ne sinti no toothpaste or di twitwi ne se no emoa no otwi wie krampo a obangu ne num enka wom but opese wenu mu te na oseno ahoden eba mu a Pepsodent
enkwada etimi de twi empanifo nso etimi editwi maka cho say sa wo pese wo ne wo kafo di nkoma mache a use Pepsodent na say niam enkoyi a ne utimi kasa kakra gu na som ne ade Pepsodent cavity fighter toothpaste bomodia na boru mu wo shop bia wo ko market nso a wo ba unso mu jeja kwa ho wo de body no say wo Pepsodent wo be na wo say wo no ehwam kra na obi timi twema wo o say se wo ante ana se wo no mu ehwam a kwanu hu bi da obi timi twema wo ya tweben o say onipa ne tweben we kwa enyo so wo twema ben wo twema o say de me te wo de na se a se bia wanu mu ehwam a na me fanse bi me numu nya wo anu mu ehwam obetimi de ama me de wo de na enye ehwam no dabi ana se na da ha unya ntia se dabi chekefo no sa chekefo no omo de anu mu ehwam a je nkofo yes enti se wono mo hwamu na mo banchira obetitwe ne sene na time ko ono so woni time bebe no okọ edro so de be so onye enti wo ba dwene ho a wo ntia se wo de se nada na asa na nsan mi kunu wo kwa wo ma o kasa no okra mpo anu we yi o se twitwe ni nkoyie wo ba bia twitwire ne se kama sa an wo da je no ba wo nya Pepsodent na de twire wo si a obi no obetime ji wo na kunu ba ra ko sa wo nye mo ne sa wo nye mo na wo wa ne sa wo so wo te wo nche die yes Pepsodent Pepsodent and one ye de twire yes na all the number shas here right dentist no customer care center nice number to free number 08002000030 08002000030 na woni wo mu entwetwe enkomo yeko 21st clinic na yakwa yapom di ensem mo ene me se obi benya wa na fi ade ama me ne wanse no na yade guru yeko no antimi anko bi nso a yade enti bomodin ase a wo ma watamfo enya wo yade nka wo nhye dem se eba no se siatica de me se Ghana ha wiase fa na nyina wo mu nim nipa a owo ho nimdie 21st for ene nkofo bi kopi ye ba wo boa ye na ne yankopon de no mo hunu sa me so mo kwa no sa de about 21st yankopon de achaye siatica nti bomodin a se wo tie me wo to asinti no etwetwe asa wachia me patro abrewe bia utifia na obi a wutie me wo free se wo maame ana wabrewe bi wachia ontimi nante siatica di bia bomodi anfa ne bra 21st one doctor wo obehwe no ama wotimi agina ne nanso atene wo je emrofo bi wo wo wachia o bibusa se first na me nim no na me nim se siatica ho no na me nim ade kro but see a 21st for ba wo mo akere se sa de ne siatica no o to ase enti no na chiwa de ba na mo na ma wachia wa sugar me patcho wa sugar de se bidie ka no enkechi February 21st womo ewo ho aduro ho a ye de kan won ho beto wontem ama say yesasabron so a ye won ho aduro ho wo ema no mrofo no mo ye de ano na me se 21st na ye hwehwemu de ba ye ama ye hu se yade bi won ma ye friend say siatica and the World Health Organization won ma je atum e de omo stamp ne kono mo hwew e so simple enti e siatica de a Ghana ha 21st clinic yankrobata ne drosso pa drosso irade adum ti oba Accra ya Tanta Hill runabout one more Temasu ya Roman Catholic Church one more behind then Akosua so your new markets Kumasi you hwa overseas wo ye ne Sompa FM Sompa TV and all the same building Sunyanso your regional hospital first gate one more Techima your OGM bank building wo and Ankranza so your children's park Takwa your Roman stores wa Takra den so yewo efie kuma number 9 taxi station won so obehu ye brekum obehu ye go so oboase obehu ye say ya frefra obetimi afra wo mo 0540313111 0540311311 and anya sa as my confuse because na mami wa na ye mami sisu bi mbacho fa pen ne paper and afa phone na je 0540311311 311 now call baby na ni tuta lo ba ko fo o kita dia wa ire dia ine kita kasa mineral water ye godum sio kasa mineral water na enra
asante mewura yiyo no sakasa namuani nam say yes kura munshio abrofo wanta enshi aya primuo eye kasa natural mineral water ya na makai kanikula munsu sa abri bi amenom kasa mineral water na me say ya na makai na nesa wo ye obi a wo mpa anim go ase dia na wo bo eye edom dwadie bi ada pacho eye kasa mineral water sa wo ye sa wo ya ye fro na nsen ya gamanche na ayibayira afahye ya homo afahye ya oyeye ene enu a ye kasa natural mineral water me pacho se ho bi baba besraw na se wo anya kasa mineral water amana na wan kasa no ase wo sa o ya mame onya guy pacho se wo to party anasa wo yira wo na nse kwafo yira mba wo ma binum so ba wo na ye basie wa bra wo ba be yi wo ba e de a kira me pacho na nse asofo solo na yi na kasa natural mineral water kasa ene ode ye so no so mu ode na wo ba Sompa ma dispensers no ebuso wa ha office bia ebisi wo na enso ni mu ode me sese wo mpesa wo ne yade ebebo mpuni mpudi a na eye kasa mineral water ena wonum esanse ne eni papi na no musi ye twenso nso Akosua da me koye ba bi obi twenso pa na wo me se bucket bi no ode asi wo kanetete ayi bucket 34 ni bi wo betoy bucket 34 ni telepa bucket ya enchain no de pipe bi ayenti rubber no kita wo say ena machine bi ayenti wo edi nso ya na wo de rubber na ko machine na akate no ode ato ho no ode akate no ode ato ho saa kwapem so mbenya dodo no makwa akoton eba saa hu ni die hu nsam ni nkoye na back hospital echi ya e wo taifa eho ena wo nsa beka Kasaloma Ventures fo a ene wonum de kasa mineral water e de abaya abujuo nso ye twa no short e de amakopa bi na entimi emua me pa cho betimi afro mo e wo 0206 469430 0206 469430 and that's office line no 030 396 5780 0303 96 5780 na wonom etimi ajos na Trisco Trisco energy food drink school fees Trisco energy food drink yes energy food drink when na wonum hwia wankasa wapom de no CPC ta wonum hwia wo say yes ma nom ti ya nkasa me ho atome na wonom so amu pi ena no kwane wo de ye me da so no bread can one say you me da so no Trisco energy food drink nkwana ti mi ti ano na na mo say akwasi ateba akwa ma na eku ho e ba sa akwa komu ni wo mo Trisco de ya kama toma wo mu no mo tetwe Trisco energy food drink abusia we yan kana tenten bia sanse jaze ade no ankasa yase anwene pa wo yi enkasa promotion of fund akwakofa de aba kwadwan so ba bia Food and Drugs Authority wo magye atom wo so pe Trisco energy food drink ni bi kwana kope anopa twati awie twati enuma twati emu asem ano na tew ye bo brother bo nkrata no mu tew na fe yakwa phone lines ne so ne akwakofa de aba Obaapa ana Oheneyere na de ya shase ma menfa the Ghanaian Times the Obokrata no enshe asie was the most authoritative newspaper and a day there what they abane se boko ene ho sensem menteme ho ase akwakwa ese sumna soja ene obe ho sani no ase dum enso ase ne de kumo na aso no ene aban hyehyeye ya wo ye se to da bi na sa wo krokro nipa na sa wentie wo a esa ode katashe kakra efemu na wo kire se ne peace enforcement no esi etodwa no ene aboa amakomu ye ene asumdwe ahyase eba ewo Boko and an important calm returns to Boko as peace enforcement takes over. And no cratafire to do me no page 12 and also anope what they buy ya much trade for you say a what you do will be an am hobby and a juma kama momo no adrian no more echu kadani adenso e wo ho na say obi anso eye ni dwumadi sene sena e fata no so e wa hasenom na ukwa cratafire to so enan e wo Ghanaian Times obokrata na nimu a Obahima asante menyina bahima nana amakonadu yi adom yo no etoso miensa
ya okobrema waja na so ede ato ho no ya de a enurada ne na wotwe dedie no ekoso ewo bodware menhyiafie mu na wokyerese na yiyo no eboso ewo ebobosomi anasa September bosomi no ne de to so dunan ekosi du wotwe nti no wokyerese womo ede ban anasa tabo no ato eye dwabo dwumedie bia so se ye den free September bosomi ne de to so mienu ekosi se ne du wotwe ne beye na wono masa ba bonten be bie kwan mu ne de enya ade a wo bia betimi ehia eye dwabo bia enso ehun nsem no ene de amamu no mama for daily graphic do bankrata no ento aso graphic nso de aba shatawale pa nada na so ye he papa ewo yoko office ya ekwo wi ase na nwumre na chese won mo yi no ye se ya belly no 5 million Ghana cedis any two shorties a eno so ewo eho enomona eno na nche ya te so de oyene ekan eno ada asanteman chese bibi etowo mo ni asantemewura wo twaja adwo sense no wa ne nua eba ne nua ba wo ai ne nua nti wa sante hima nti na brewa afrantuma won ntintimu a eno ane eye na wotweda na wo mo de eye no akwhye September bosom de to so du en9 ekopim du enwotwe no na wo mo echese wo mbe ye eye no anopai daily graphic do bonkrata no enso ede aba na mamemfa daily post nso ento so ene nkrata no shatawale nko a na edi ewom the daily statement nso e de aba shatawale asemi enso ewo Bank of Ghana enso ama eye enhyebi e de afa wo mu dwumedi a wo mu edie ho daily statement do bonkrata no enso e de aba Oheneyere yenko ahoma no so tewo na yemranti Oheneyere messages no wadaroma prepare fama me na yankenkan Facebook die no kakra emfa wadaroma lines no 026019 one more friend afina ebreno aso 0260196064 0260196064 and 0260196065 now nempanyifo any enkomo. Hello, good morning. Beba so dinu beba kasa free. I don't moment away. Yano pebe de radio CPP. You mention our Kenya and Campo, and I incoming national chairman. I come with and Nanake, Omba National Ganata, and I had Yatapia, Autoba, Uno, Nata. You be come as Santa Mayako, and it ato Minanani, I got Yinglayan and Anana. If you are the MJ, and Kibom Yako, and Razmano. Enzo mi yene kama emani efe ombe ine yisu amanasa efe yo se ewi ase se o yesu biti bo sesu a moja ne tu emranti abo mo kere dodo o di ase tete wode die american e die be pa na open wo wi ase a connection se ne niema a trapro on se enimgu ase aka o wo sika o ye den yo on yakotie mo nya ta mo fa nimdie nya die mpesika o di ase okay enko ye connection ni niema bisa ada ba ko die ya ku ya ba hodi ya ya de nyango ko asa ya ba mom ko kirikiri bia ho biem e ma bufu ma yo medasi. Hello, good morning. Odin baba kasa free. Good morning, Akosua. Odin baba kasa free. We akafia phobia ni kantamanto Sompa kantamanto. Yeah, na mo ho ya de Ewa domna Bobby Bia ma na kaka abai we dia ke nyen Bobby go why na go dari ni kama metia Dr. Bank Campo incoming Flagbera MPP Safia Muhammad incoming Umar Kanaza Kankabodi incoming chairman and I just could your friend Pong to maintain I go that here we are personal obi cafe that the energy na after the year abey me I am one because on the Saturday we will be followers we are popular one for do we are to the adina na am one say that the way to me atono and come to say no more tania and ka bibi say about but we dey a sign you know I'm not for to because
obi a ope ade e for no so sa asem na etime it won't tell you how to do because anything is your man, be a good ninja. When they carry you now, I'm going to carry you down. Funding your money. Carry you now, I found your man, Janico. Fund your money in now, mamma. I know them was it. Little enough to see you, and I may don't get no one what time they are. Or the neck, if you know, but they are dead 1 way aside when I was there. Mamma money and yet, and far we will so very cracking. Medasi. Hello, good morning. Hello, good morning. We didn't be kasa free. Famone, okay, we didn't be kasa free. The firm of get Jesus Pragara, I'm a kasa free kitchen my blue east. Na tachima for ho ye. Yamena de mobia ho ye mami. Asedan Kenya me bomen kwama no paye. Yo, yada masi. Ano pe manya kwanya si mami chiam papa chama Musa Santi. Ena me our Kunsin incoming national organizer and a Musi Sabo incoming national organizer me incoming woman organizer and a papa baumia or no one echoes MPP a per se to sign about power being party apart from the woman between Abegia Kunyan Diame. Mammy, maybe a Sanka Krabina Mecca after NBC near Papa John Mama. Nipese mbisa ni second coming no atichi ntina Ghana fo bi moteto abama na uba no osisi Ghana fo bu bibiri ebedi ntro akesi digu MPP ni na kufu adoso okay ube duru ya ene udi levy aba betu fuel so many driver ni mame me coffee station na me kokogina pump ho a yebu 1 liter bia ya timi 1 cd levy ebu mi komu usan da driver for mo tickets kaso asika na ne ye dada ne sese ya teso wasin ya to fuel room eno won ka ho hwe wo sori ana otichi amanfo na no mi wura mazi me ka say ya me koto spare parts no ade ana ye 100 cedis ene me toni 250 Ghana for mo wura ya fi o heda ena ode ntichi e kata sa na ma no so wo ba ka tire se wo ba wo de nkokon kete policy be ba ye hu hwe 24-hour economy policy now so that they implement and ewo hin Yemisa Bino. Hello, good morning. Someone me ababa. Odo di ne bebe kasa free. Pa joking pose on the midward to man. Mo tachima freda mo asepa. Na no pe wo se dey. Tachima de boko. No school fees in the communal chairman. Ti o kra nti wate wae. I'll get a impose of some channel and I'm playing a month to Bati obeba. Mamentia MPP advice Kama Buga Mary 16 chairman at no pa Obama party and a justice could be and also Messiano. And the make can say shut the one. O machi achi and rather mapachi against you and while you grab the pa office for while she near my pocket and 1 year the ultimate ampa where the win year and you be a beam but the end is the teacher no I also and I'm with you so yeah when I'm going first come but say I'm very nipano because you're the one who got this over 200 deal all nipa with them or first can away. The three endings for any attitude to me, the mobile so near Bomabaso because that is the one to Ayukai of Uncle. Yeah, Bomachi, I see my own contract our council. Yes, train every morning, but the moment did it in the past, very almost an amount of bed. I didn't the makers a Ghana for Yenum job. 2018, not MPP candidate, they begin piano. So by when the message MPP. Okay, Medasi. Hello, good morning. Good morning. Me about how today. Oh, Adam Namonswe. So that be Jamna Dr. Bamuba, me be kama. Asedan Kenya me. My intiwe. Yo, we did the Kwabani for income organizer and asked to the Sompa 106.5 to the whole and the beginning of the way they can say. Moment, and I'm said, one as soon as who's there with the Muakotia, I want to be dim. I barrack and a bus of bar, most trees are my way in me.
when the base judgment. Sompa FM. The judgment thing at a boy in the corner so ni petty party to Akosia. Name woman about the Americans, but no can check a simple man help me to Batampa, and in kind of not my Jambura and Cassia. You tell me who coming greater to organizer. And Dr. Mahmoud by me. General Secretary there from Pokudia. I can understand you. Okay. Sata Mochini. I call it enough for us and the boy in the support the great day. If she supported the chair, she's an anua. Then so, Abu said Sata Sawakotabi, I didn't look toy. Enna, and once in my bassidia, the lady got a corner, the other day. And your friend, it didn't say with the Kenny Nipan. Moye, Jumana Moye, find the Panaba to move by the Panaba, but no one will know. And you said the Nipakota and the Sharabi, price can have a total so little bit 10,000, 20,000, 100,000, 200,000, and send your bill. Because on Komoko, no Kotadi. Fine, you still be a told you know that Lokotan Korodia, I thought the China, okay. It's about the same also little one would be in the panel. Over to be a recipe, your Ghana, I'm an amount of fee, and it's focused on to a boo. Tell away your Yo, medasi. Yamfa last call na fe you read messages. Good morning. Good morning, Minyaba. O dile ma bia kasefi. But original for me dey won kasefi Sompa 106.5. O din de hu hia o papa na ho ye de. Da go fa don na jiza mo so mo ho ye pa. Nyame adom ye krokrom. Ana pe ba ja fa mo te say o se me tia na pa. Obeti pa. Obeti na ho ye. Na mo me za mo kambo mo na aye dwe pa mo ne so de. E ma me za mo to. Mo ne so de. Ya dasi. Nyame dira mo ba ja pa. Amen. Minyaba, me encha de bi so ga na bibi ya akoso a enyefe. Sabi, ye chi amanyonia na nkrofo agitua koguo. Yachi aduntini enkrofo agitua koguo. Endida bia yachi obi ondo wodin na se nipa nyichi koguo no dia. Ene sabi, ye ne aye ni bia na de bia ko gina mra no ne mfe ko tumana. Ghana ye encha sa de ya so ne medu so a emoa wo man no. Se nipa ne ye fa ne se fa ne mra kwa so nko ade a. Ye nye se yazime fa kwa mpazo pepe. Omem di chikogo no mo ntesa wo ma yesa na mo ko ina ne ko ye nkoku no. Ye nkwa ye ne hwe. Ibi kwa ya bla no kwa o hwe kwa ba tada asabi na no mo asem bi mpo ene ma ne ko bi ho. Denke zembo no kwa na mfiri na no mo ama. Na nke ye kwa nke ante ni senso wo hwe. Oh, enti enya isa ade no na o man no nkoso na o man ye die no. Eme no no hia ye. Na ni nyina so ko be nya ye MPP ni ndi to mli zado ya ba. Ono mo chaafie ofa we panu we akọ ofa we boto ya ko ne amatma mbole so yesu ya saade no na nso nyina mfa so bi mo menum emoa me de minim so nyame ato 28 no yero la nkramaten ba sanse we na bibia to betwa ma me da mati na me ka mo amen bye waka say pa akasey yedase Oheneyere akọ yes my emfa we say messages kakra ya ba no na yemfanto apo na nana yebo a wo se omaye nyina good morning nana wadaro ma ye usu eburu na nana akua amoa boaten ablekuma central ono so di we say aba wo say a very special birthday greetings ekọ ediama Alice Esiedu dodo na friend ma me fosua wo ablekuma Joma o se onyankopon hwa papa na won hwa so onkra wa bra ho emasem ontintim na asese duesie subonti omo hahan empo de biara da oso odo papa yenti no enne ayewa wodai erade mfa edai mu ne panyina enom we nana akua amoa boaten de ya wode baye eno no na Masawood Kumasi Bantima was ya rebuild na ya strength MPP na oka kire amanyokuo ni ma no se omu ehhehya amanyokuo no na won masa hye ne kubu amana gina ne naso no ehia ma se omu nyina benya discipline na se enhyeso ahohyeso na wo masanya team work en kabomu na wasanya deep commitment ahofama mapa ansa na watimi agina se eya amanyokuo na watimi akonkoden akwakwagye nkonim no ewo 2028 abatuo ni mo wase the battle still remains the Lord Osene nchi akese kwa monabo Sampai National First Vice Chairman ya wono so ochrese oba na ohene na mensa JB esi good morning and ase morning greetings so de ko e de ama ye nyina wose best morning program ye ntonkoso a enye adwuma pa ye das na nada nation eso oba ye aye achina dodo na friend king kaka wose owotakwa or share life or see glorious birthday and my very reverend Kweku Asamoah
wono resident minister at the Macavity Methodist Church here no Obuase or Jeremiah 1:19 and afe Methodist hymn book no 422 ewo na osre and I say emunsem na osre ede ama very reverend Kwaku Asama also Nyankopon ento wonsem na oma wodada enso enkwa emfa emano so do papa ye yemfa eno na yemfa ensiation de no so sa de ba kon so abahase no yento ne tew na yenkwa yenim wo se no so happy birthday ekode ama Mr. Isaac Ampai Mr. Isaac Ampai or say oye adwuma ewo WBHQ WBHO QLC takwa na fe Isaac Inkomo no so ye adwuma ewo go fields glorious birthday kwama enipa mienu we say Mr. Isaac Ampai ye adwuma ewo WBHO QLC takwa na fe Isaac Inkom ye no so ye adwuma ewo go fields so Nyankopon ento monkwanem emfa emana na onhira mo pi emro enipa adwenso we and the messages kakra yin sakana no pako eda see sorry so ne akona nana safo kantanka ba beto so na safo beba no ayi presra enso e wokumase so ame mi ankasa me baba no no na woda mame man no glorious birthday onyankopon sha opi my daughter birthday na afi na abeka we nyina ya asemo I love you so much papa na ye boy na ebusua ni nyina na unua no nyina se ye do onyankopon koso anhwe so no nkra na wani so ade hu no oba be ye midwife papa emremo emfa emai we love you so much praise yankwa ako Yo, yeah, 70 years, sorry, Soniako. This is our own, let's cherish our own Ghana Premier League, you know, SA debut. I feel from Pano at Sandio. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Mama ka bibi kakra fa makoma mu hin ho kyerɛ wo. Obo me ne mabusua ho ba. Me de ne hye mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Mama ka kyerɛ wo. Me de mama sire da ne da. Me de ne kyerɛ papa. Ti etiri kwa sa be bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Nti mu ranom na mo kan fo mo sa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kese dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba obusua ho ban. Na hye wo se mu de. FA aje garden crash wo. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sir. Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asem winim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo ti se mo a. Mama, ye dase. Me mo fa ya po mo di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejede in krato yatu. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. And the day what dog can want, and EJ can want, the ratio more, the day what dog can want, and EJ can want, the ratio more, since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. Since the days of Abeta Saki, we've been there. Women's Premier League is back again. Since the days of Asamoah John, we've been there. We've been there. I didn't say that we do some, and I was so none of Pefi Sabe Copem Sen on Tree, ever boy and some P. And I know pay one where the Muslim every in a tea for our Jumadian so. Nano pay, Biduma Foba Center, Dr. Time that's so I can't who be.
ana ede agudemu sem eba yare bia to so no patro for no chiremo enso medima for ba center na Dr. Tamida so onfa brand to yare no so na wontu wase enso enfama enkran se opokua se mayera sanso asantemantam so obuo kwa agugwe na aban school no na edi nhwe no pusu ahoma na gi ntemu a chan medie 0244774282 0244774282 kasa menu awota yes ano pay na efiada se wo hu enti ko na so kwaje kasa menu awota ne bi nyame adoma enne weekends na start ya no enti programs ahodo eboko nyina no kasa menu awota ana ede se wase enti wonje bia me pa cho ba bia obi a wateme nkan bia no pay kwacho de na bibia so enti me kama mo a weekends mo birthday parties no eno akine wedding ahodo engagement any funeral ayi ni nyina no so ho mo kwaje kasa menu awota programs amoboye ni nyina na otwi no ensu esamo de sevu ma ho kasa menu awota frempon for wa homa so 0206 469 430 secure sanitary pad yes e ma no bubusumi akontuo no ebe secure e de amamo American fu secure sanitary pad ene de amamo anope bebia obi a no ko ene kwajibe na bia so ntimne kama wemni abo afo no pay o maso ya sen da wudemu nsem no enso e bantantam so yen start enso our chan tournament ya me pacho guso e koso Tanzania and then Burkina Faso and Morocco no yen fa musem e ma yetifo ene anope na ene match se ebe koso no se na site e quarter finals yes and you know quarter final match se beba so no sei na esite Kenya ebetina fi na one Madagascar enso de abo no minu a na sa adwumade no enso betima akoso Tanzania and Morocco enso ebo anwenu no manto we town tournament quarter finals match se nyame adom ne eba so no ene edemu nsem amayatifo na onim sa Sompa invitational tournament no me pa to ne na start Sunya Coronation Park na we ebe kan say local organizing committee no mo chairman Owura friend say Papa Clef some passports Sunyan one head of sports na enra anopa na twiba no na ebutu ansa na botai ba krampo na tachira motana sa modwon say some Sompa invitational tournament eba na premier team sa omo obron ene half mantem no etimbom yentie sema Papa Clef enso so ede tu yenim Ghana na oba nzido na edi preseason na omobre ansa na omo nyama chesibi abo asaka Sompa edini ye honam sei ye tochi ye onso se ade na ne yenyere ye onso class na ben ye nsunya ne mpotem ye bono na hafo ene ye ben ye nji no ye shiri dia so be ya edi nya kwenya e be first class no ombetimi na enough preparation ombe so mu play ase ombetimi showcase to ya na season na eba no players we en omode to mu ebe bo mu ya fasa kwan so ama benefoni players na kata team players wa kata be egu media ko sabasa ye wo mbe football mu no and so the asasi na ageni nyina ni se ye nya 5 clubs e wo bonga afo na 11 wonders wa qualify fi na be premier then ye wo Bichel United e wo dada ye wo Bekum Chelsea e wo dada ye wo Younger Forces e wo then again a football club and so e wo edina sadia ni ye when you dey na be kan if initially na thank you the Ghana League champion a year the game then omo preparation ne ga kan dey ne be bom ye Sadia Karela the head put Kamali die munchu nti Karela and so emra any benya section but the woman of this year say 11 wonder and so ownership no abi we are to just last hour and 11 wonders in 24 catcher say over time now mo dey took team no preparation now omo bi team no so kwa akra e dey say mo bi team organize omo aba tournament. Quickly, we have to just rearrange and get another team. Hey, I'm not former Royals. Now, Yafano and Mekano. So, there is one Sompa Yasun, Editi Abomo. Iti Akosua quite a bit of Buama class in the Genome. So, I was a fees manager. Our more assurance on the mind a year Premier League referees, any assistance, and Abidisa matches we added the 1 year. Already, the municipal chief executive officer, I wish Bobby Gray said, among me also 4 years now. Sompa da isun itimi kama ema yasi for na nyina ati yan kan so ombeye ama abamu is over project na je say obi afọ project say ye mo na intimi enkonadi e Ghana football fodo e nyina ye hodo e na Sompa da isun ye pese bamu ifi o chena ikosi ni kosi da so na bibia ye kama e de maye enti weye Jewura Akwasi Atatwum verema Papa Clef na dodo na de frɛ no ne nsema o de tu ye ni no na ebusan security arrangement ade say essence oba bron ene ne mpatam ho no ma eya na hooliganism na ho no eya na do so pa na no so no enchirimu ode mai eni
over security arrangement. Last week, NP DCI or share and boss security. Ama Jumedi Netimeti Mubiano. I already said, Obe provide the security no Amayan. Impuenua is signing corner now to be Emo Time Boy and San or Banner security of a boy with ambulance. Obe provide the Eddie Amayan, maybe beyond sorting out one kind. Tell you some Pajin and Martino. I say women empowerment, bringing women in football. Adena and my band ball is free. It's my free. And cry when you DHS, Econ from one between the age of 15 and also a free. We said the young Quatanos to be no Tosson could be a game of football and our sports and in totality. Now, on the wishing more about being no way now, Dama class out on Eban and the Robo. Then again, 3 matches in the idea. Akosua was Sompa any night some passes. 10 years from Montino. They did 20 Ghana cities for 3 matches in team. Now, at least administrative cost and Kaka Kawama. Let me get 30. Akosua Tachum, Berema, Papa Clef. And I know needing commercial or the and I said, Sunya Cronesi Park. And I know that Facebook now when I come back. When I post my part to some of my fixtures Nibu, now member bosso and farmer in a T form to Sompa 106.5 FM. So, and that game 1 matches a Babasonon say, and I be sa quaque, a boat duba compepe pa, and I Jumadino, and so 18 astati in Timeba. Now you heard to Tuma and some of the fixtures in Yam, and so Edwama in a T form to Sompa 106.5 FM. So, oh, Jumadino. So, now, saying it's 10 Game 1, about Tubakwa, it was Sunya Cronesi Park, Kawala Football Club, and a woman for Manti Warriors, and a ball. Brekum Chelsea, and near Game 2, and a young apostles about Donkwa, and a Serge Modern Sweet Matia Tuja. Becham United, and a Adriana Stars, a Bonomi and Sam Permoa, and also Abacosu Sunya Cronesi Park. Namiadman, the matches of Babasono, China, matches of Babasono say, and a city Adriana Stars. Ene wamana for mighty Royals ene bebo ebo echina no padu ba ko a ena sa adwumadi no ebe start ebo no donko so a Young Apostles ene Kawala Football Club ene bebo na no miensa empemu Brekum Chelsea ene Bechem United enso de abo na kwasiada sei ene besi akwakwe ana padu ba ko wamana for mighty Royals ebe tina fie no ne Young Apostles de abo ene 1 pm ana sa donko ana sa adwumadi na beba so na ebo anu etuba kumum ebo donko so Bechem United ene Kawala Football Club na enwumia no miensa empemu na Adriana Stars ene Brekum Chelsea enso de aba no pedum sem ama United for Mame Access Bank Division 1 League no Mame fixtures no na enu ampanifo enso so etime release fixtures no from zone 1A, zone 1B, zone 2, zone 3 ampanifo enso etime release e de aba out ana yese nyakopen adoma bosume ankunu ba be wuro ne de toso aduonu nsiam na Access Bank Division 1 League na so ebetima starting to where zone 1A fixtures no ena eda ho no na chese nsu atreman ana se we no Northern City and TF Exponential enso ena bobo game 1 to so a na chese eno so e konti odi amam we no wuro ni mfa mame to we zone 1A zone 1B ampanifo so e no so features no about zone 2 and zone 3 nyina no ampanifo the features e dey about division 1 no mo so mo dey na nya about out na no ana Charles Kwadon Entin Mickey Charles as etima sika $120,000 edema division 1 league no eyesisi papa make it chance nsemni obekaya oraket ya obaye okase zone 1 zone 2 zone 3 the first 3 clubs are ebe mejewo zone biano obeto bas mi ensamo nyesa no kan congress oti di osan kafa bas so nti yekoye di man ase yekoye chi ora no enye truthful to Ghanaians I mean na say Ghana for nyina say he has nothing to offer of football baby awadu na owia onko no bi so yet Ghana has say na mo central for better platforms so dey bia say match ya yekobo no Brekum Chelsea ene Adriana ebe 4-2 ampa obekọ park na 4-2 obi nka say predictions ni ho but predictions no ebe yan to so na say week bia more the results about there na mean say ebon bibi so a me na me football fan na me tueska abehwe ball no I rather sit home because ayade a scoreline me nim dada ntime ba park aba ba de be enu nyina kan na football no adu ba bi adu onti Ghana ha ya na de bia aban so wato police for pay no de bia aban so wato adwuma fa akatuem so de bia so am complaining dwene ho enti we some of real friends Charles Kwadon Entin Mickey Charles and adodo na de friend no Tatiman City president I don't know he said what actually was this a curtain choir on my na mama top 4 no game 1 na just attendance no ya hwesere na esiti enso hono nti we game 1 attendance no na kwotokwa no bibia no Gold Stars
na attendance na ewo form kakra na mam hasen so de no eno so na game 2 yes Arsenal supporters no so aba kakra enti ene ye hwe na top 4 no eno so 8 mi atwa so Yakupon adma bo no me ensa House of Folk ene team friends say Bibiani Gold Stars enso so ene bebo has Bibiani Gold Stars na Bibiani so team aye kama enso onum ti na top 4 game 2 no enso 8 mi aba so Gold Stars ene House of Folk yes enso bebo eno na Apostle a project in kama Facebook Yakupon adma 6 p.m. Asante Kotoko any Heart of Lions enso so ene bebo na no na Odro Nyakon administrative manager Edema Ghana League Club Association 20 kan say ga kai na we say price money secure that so top 4 is secure that so sen onye na me I said them I'm more the most important thing is go start Heart of Lions Kotoko that's a free pero kan say ya mo start na they play o me ma busy now we that's so no no chance that can be any na I no move who is guy no matter e dia na go go enti we nsema owura friends Odro Nyakon administrative manager enso Edema Ghana League Clubs Association 20 kan say gaka na nsem eno no na yemfa owura friends Frimpong Manso moment start nene obodi etia House of Folk na ebuso owura friends coach Frimpong Manso Mayanga na ebuso has game ene ebekwasan da mam na enu wachimo first game motima cha Asante Kotoko ashomo na moto waso ashe has na makwakoje top 4 nana. For me, it's not about the win. I want to see how my players in a big occasion like this, how they try to they will play. And for me, I think they did just that. Although we still have a lot of mistakes that we need to correct before we get to looking at it that just a preparatory game for teams going to Africa, us and then maybe the others are also using it to also prepare their team for the upcoming league. So it's not like a challenge we have. No, it's not at all. Yes, we're going to do our best. We will make sure we prepare very well and then we go to Africa. Anyway, some coach Frimpong Manso, head coach at the Bibiani Gold Stars at the Tuda. Na Masoud DT Dramani, head coach at the House of Folk, and one also about the Bibiani Gold Stars. No, the Komaka, no, it's House of Folk as fans, and Wakan Sembi at the Achemo. Na Yenti Masoud DT Dramani. I think that we will go back again, and then you saw that maybe we'll come up with another squad in terms of load shedding and then to manage the game. This period is so crucial. When you don't manage the loading, you can lose a player and then you can lose a player for the entire season. And that is what we're trying to avoid, that we don't overdose the player in terms of the game minutes. Phobia, we love you. Please keep coming to the stadium, fill up to the stadium so that the organization of the top 4 will become very eminent. Anyway, some coach Masoud Didi Dramani House of Folk mu coach no one so that one me say fans na nyame adoma na momra na say be top 4 no panifon so beti manyaska na support no so no etime massive and on team Masoud Didi Dramani na nsem enso ntia na ye hwe no mo say changes bebre enso beti ma banti ye hwe say changes no obeti ma ye enso no na chairman Solomon Fosuware pre Edema Asante Kotoko national chairman and as a national circus chairman or pre say Yada Kotoko supporters na montu abano na monfamano na enra anasa na no kuada no na University of Ghana Sports Stadium. Now after the game, coach Karim Zito aye tactical change be na yenti nsema chairman suru eso kan fa sa change na so. It was good. Osha Kwame a finisher. Kwame nye fight. Obi oni kwampoku bi anza kwampoku ya adwuma na be na be finish. Ba kwampoku enye tormentor. What they say? I can't compare kwampoku to Donso. Donso no ye tormentor. Kwampoku ye finisher. It is kwampoku ya adwuma na space be da obehye. But on me fight said you play or Donso and I say abetamo be fight. Abetamo ye fighter or ye tormentor. Kwampoku ye finisher. So difference room. It is said you born it no ebeche play also hwe ya na kwampoku nya space opiti e just o yini free no what fighter eba e do hwe Donso ba no you see say or fight e do ma bia no ne amwa a change kakra and it is good for protecting say yesterday season no na especially a right fullback my man of the match very well the player or talent na onani abeso baby very good player but kwanya very good player the right fullback very good on the ball bankasa but I'm just praying say obeto aso ano de oye yes ya Anyway, some reference Solomon Fosuware na just or pray Asante Kotoko
national circle chairman no monto farmer ntine sama ananu ya ne di nkomode tu enum so eno no e brand nti yemfansi na yemfarmer ne nsam no kakra ento aso nyankopon ya adoma ene matches awdo pi e ba so no a Europa Conference League no matches awdo na e ba so Crystal Palace and Fredrikstad so ebo ma Crystal Palace ehye ba kwa o match Rosenberg ehye 2 ema Menzo 5 so no etimi ehye ba kwa Wolfsburg ehye mienu ema Omonia Nicosia so etimi ete kanu ba kwa na pere mu sam etifo na che se Europa League na no matches no so ba so no se na city Slava Bratislava ehye tifie wan shebi ema Young Boys ebetwa na ka ba kwa Wentimati Mamo FF ehye 3 ema Sigma Omonia so no Team Anti and watching Magellan SF4 Emma Coops and so on and Team Anti Carano Pedum 7 4 Jumaden so Nane Uramo French League and a match back as 8 members Paris Saint-Germain Air France the Prince and so now on it Team France out there and so at the Apple and watching on Bundesliga Bayern Munich and RB Leipzig and about 6:30 minus 6:45 and I said Jumaden and also a bit Marcos of Real Betis and Deportivo Alaves and La Liga Sport and I say we know EPL. Now it's a West Ham and a Chelsea so on a bit else with the Abano Pedum some Amaya for Jordan now and Europa League and just say Team of France Crystal Palace certified Emma Fredrikstad and so I saw my Kaba comment Martin now and a couple say reference Oliver Glasner or your manager Adama Crystal Palace and we say now one say boy France a bullet chair or better na say when I cut so uncle no crampono Genesia game yi wama ebeleche anso enti ambubi. Honestly, I expected that he will start today for us, but he called me this morning and said that he doesn't feel well to play in the evening, and of course, you know, I have to accept it, and everything else you have to ask the chairman. You have to accept it, of course, but what was your reaction? What did you say to him? Again, I have to accept it if a player tells me he's not ready to play, and then of course we had to. I called the player who starts instead. It was Justin Devaney, and that he's ready because it's my responsibility to prepare the players who play for us in the best way, and so it was a. Anyway, some of our friends Oliver Glasner, our manager, and my Crystal Palace no Chima boy no. FN a branch your friends a better check as a friend catch and say no home fano. I said, Bono, on your ready so about Tiano can be and a woman starting on him said, they're doing there now or pass and throw for a child said they're doing a sir Sabueno, Quano Quanti, when you're Quanti, and yes, some Oliver Glass now so the children I could pay out my name, Chelsea, at West Ham, our London Sports Stadium. Now, Ura fans Enzo Maresca, Chelsea West Ham, what didn't come a card fan or game no. You've spoken about how you view your defensive options, and you said it's not just being a central defender with Levi Colwill being out. It's about being used to the way you play, and Tosin's probably the best suited for that. But you've got Hato, you've got Achiampong needing a bit of time, Alcelmino as well. But are you going to change and adapt? Is this something in your mind it would be possible for you to do, not play and build up from the back? Or is it going to be a situation where if you don't get a centre back, you're going to have to adapt and change that? No, there is not in my mind, in my view, not to play from the back. As we said many times, you can be a little bit more direct when you face team that they try to be high pressing, but it's not in my mind at all to play in different way. Anyway, some of our friends Enzo Maresca. Now, I'm for our first game. Not just say you say na who defend it pop 5 back. Na ochima anya mind says our tactics no the be wura net and the area exercise where the everything about to reference Enzo Maresca head coach at the Chelsea the Blues nensanye na Chelsea Chelsea for Money West Ham 7 p.m. and I said Jumadi no enso ebetima teatro 20 enya no so ne fa agudemu 7 no emfa secure sanitary pad on po ken ho bi sanso so na kasa menua water na meduma for bar center we no abo fa no po mo so asena da agudemu 7 no e buy menua panyin school fees yes na de me call Facebook e ma bia so etimi ye kama my friend Safo Kantanka Godfred enso ba be bo ma bia so etimi ye kama ye ko na adwumadi aka enso etimi ato aso ne mo me ne Sompa invitational tournament no e ba so duba ko